Običaj koji opstaje od davnina i koji se u izvornom obliku očuvao i u urbanim sredinama jeste farbanje vaskršnjih jaja. Vredne domaćice po ustaljenoj tradiciji u zapadnoj Srbiji jaja boje na Veliki petak. Još uvijek su zastupljene tehnike farbanja u lukovini ili nekoj drugoj prirodnoj boji, ali mlađe generacije, iako sklone raznim novitetima, voljne su da nauče i tradicionalne metode. Ova čuvarkuća se čuva godinu dana i ona se prvo farba u crvenu boju. Kako su se nekada farbala vaskršnja jaja i na koji su to način radile naše bake, bresnički mališani imali su prilike da nauče od domaćica okupljenih oko seoskog udruženja žena. Uzela sam kosko od crnog luka i poljuštila. Onda sam stavila u čarapu i jajem. I zavezala i ubacila u sišće. Uzeli smo četkicu i umočili u belanac i onda smo sa četkicom sve ovako iz sredine do ivice. Začinili smo cepali sa lojte. Umoči se jaje u vino i kad se izvadi ono pocrveni. Ja volim crvena jaja zato što mi je omiljena boja. Osim zabave, ovo je i način da se najmlađi upoznaju sa običajima i tradicijom koja ove praznične dane čini posebnim. Stare tehnike, farbanje jaja u lukovini, tradicionalno sa travčicama, farbanje jaja u koprivama i naravno nove tehnike, to je dekupaž, neke tempere. Kroz ovakve radionice u saradnji sa lokalnim udruženjem u selu, deca dobijaju priliku da kroz kreativne aktivnosti upoznaju svoju tradiciju, svoje vrednosti koje nas svuda povezuju. U vremenu koje brzo prolazi, ovakvi trenuci podsjećaju koliko je za budućnost važno sačuvati ono što smo nasledili od predaka.